The yan say o kwati mu odu. Kwati emu ye ha na say o gene. Or do trade ya. Or do trade di agro as or group. I was say be maybe o bie pon na ne kwati ni gina so. Okay. Ebi wo no ma ne de ni say tie no. As o di chi uchaba na no. Yen ena wo hwe so na ni die so ani a wo betumi a che ne bibi aka. So nim price abey den wo be bo no nto no say no ka set so a na say ebi ni ho. You were a home service now. Oh, you home service. You delivery. Me did the Papa Chemikals, aka Bema dear, a year the Chesabomu, Nyabutanity and Comway. Or say our ma be na how connected a ma to a mema, and an air baby di home como. A yagidi batam chuku, no one yan a number, or no moon crown ujinum. To bet me a jinemu or no answer so. Ubet me so I didn't have 4 number now. 3 some, 2 some, 5 some year about me them say 30 some. 30 some we no organize it. Na ye akono. But you dian kasa de say. Me dian kasa de na ya askapa. But e dian ko for di nim me e pinky. Pinky na se chen say. Oh, me do pink like ade a e pink bia me ni chi ho. Ti no de ye wudi. Na den na de udi boti na anya pink. And then am sisem. On say ma shada na sisem. And was sisem. Why black? By the way, you didn't come on Papa JTV. I have traveled common ye na and now come away in the can one me at say more connected member to ma. Bebre and I come fast with mama. And then no come on your PC di home command kasa. Say we connect you be mobia the womb and I the Timmy or how Timinya and emphasis dear Timinya so be connect you be amobi. In the way where I will be connected will be a mobia, I assign it here. Say, Casse will be connected will be a mobia, saying connection. I got to say, connection, let's say, like Obi pet or bar a gym. Obi pro bar could dino. A good dino. And no to me throw so or bar. And I say, Pinky, menya a smith number, and I says, menya will girls nibi. Number. Okay. Na ma connect. Okay. The here say, only me back say ye. Na ebi mo so hu ye hu. Obe connect oba na ma ne be wie na afi de o area of. So I say. Oba ne be kodu ho na wie na wadi ewie no. O wie a na o twitwi ni mu. Entwitwi mu no ye den. Entwitwi mu no ye say sika na wo ne na aka sa wo be ma no no. Afi de bedu na wo chen ho asa opese wutua wo pese wo betua iti sisi ano no ya nya ni biom wo betua half payment ni ye link ne ma wa wetua half okay anase se untua ni nyina o ma o like me nyankasa because enim gwase ne ba me ho o say de timi sini say o oba akon be gia tum say be ma we pese me kokone ne koda. But Odini we are or surprise now, can man 50 cities, Miss Metria 20 cities. And no, a one common general, ye jai, Cecilia Sandiano. We only a bag, yes, you knew bag. But Tiziano, wouldn't him so peche dinner, no bois. Aha, o bois, may yama. Okay. Or ban so per 30 to 80 Ubenya. So be per 30 and now 20, ma 20. Ubenya. The yan say o kwati mu odu say nwi papa so wo we die mesre kra na say still no kra say mo e ma no still nipa kro tua ni sika no kra no say ukohia na kwati mu nya dia mompe o say kwati emu ye ha na say o gene o ai odi wase agro odi trade agro as o group yan dichasa o ba no boaboa ho ma okoti ni munya dru ne di oba ne ma ne fele se aha o di no ho okay senior okwa next time o friend no wasen aba me ba no wendi mi ya o friend ma me mba bio and the fact because we die nso ani odie na odi mi na nso ani me ma basenka ye nhwa de bi se enka wo de o mfa ho because me na me de me ho ena me trace come out ya na me ni wi a like
why wrong? Okay. Hey, what friend is so person would do? Me, my ready to me person me dim. On say, mood be moi. Fits our mood in my air. And my a boy are rempo. Say, mood or dear whom I say, Nipa do not. Oh dear aha. Nasa nipa na gyina wa how papa etumi boy yare. Most asa what do asa o ya yare and say odie na nko yie. Okay. Aha. Enti na say o mo sabia shawefuo no kura no. Obi be fa no ani bia wo fa no nye client. Hey, Dabi. Utumi me client because kwati mu nye du. Abusua say utumi ni twa yi a ye de aduro bi asi for me say empesa advert be more. But mama can was my cry. G K Obeng Hebal the member do be by a friend Damanama. I know thing. PBJ. New member do ne diabana no thing. Oh fire ice. Baby check. Aha, it's the ending come so connectivity never say obiti abrochiri. But opesa or bad down. Na o connecting mama na prices near saying na saying so na more range no. So fi abrochi na o ba. It depende. So it depende. Ana say yan ka se be ko de dan. Na wo be ba be die wo mu a ye de be ka ho ama na ya charge abom. Aye kese mutumi kwaje mo dan. Oh that be a fact. E wo ho. So wo pese undi wo ho pa wo 1 minute wo be di a ye be kwaje dan. So wo be bi a wo pese ye mbra wo fie ye be ba. Waji hotel ye beba but o pese yan ka se yan kwaji ye hotel bi ho no ofere aha odinani mu kwaso kwaji dan na ofere iti yan ka se ye beje ye dan wo beba no ni ya bi mu da ho na se ti se bia se ma mienu na wo so ohia omra na mo da ho ye be wo beba na ya ready ye nyan se ya hye ye tru mu panti waji wa hwendie kakra aha wa no fi won so be ba no wa ready nya fiance wo ko se jeans na wa fi na wa ba wo be ro na chum wo be ba no wan ka se wa ready on se chumu pants no wan ka se wo to me chef se e fa nchen any o chumu pants bi to on ma anu kwan ye mienu nti na wo to me be yo wo nya butre o na yabo safue mabo mesimi di adwaman na mabo mabo me di adwaman na mabo ye wo pant ni mienu wo ho fa tum di na e wo mu ahunu chumu no ye wo de ya paye ni mu ne dada okay iti anu no ha ho se wo yi pants o wrong okay o se no wo tumi bie mu se na wo hulit na be ma ne so a no an se wo ko enti no san be ma me du na mo heda bia ma twene da o se obeba no na wo do na ba ko esia enti no wa de ne na wa hye da se bi but san de wa enti pieto no on se o mo ma wari bebre obekọ na na ile eflant ma na de nam ho no mo ase u ye long there be iti esa akwa on se be ma bi wo bie pon na ne kwoti ni gina so okay iti e wo se obie pon na ohun se wa bebe da ho no mo a on to me run ni quoting po e no so ohuli be na iti na so hu se ne cameraman ba hye da woro ho da mu ya na there be se onu ne ma ro me ho ka me ko dware nti oba no hu meto na me twa me no funya hye eti o se na na o me ko dia ka me chine di ko wo be ba ndi na mario cameraman there be o na eno no wo se da se o tu ni sunti dua na ko sunti nka jam se pon so obo mu ansa na owurom wa mom kura beti se nipa na se be obi wura ha na se ma wura me ho dada mi baby amata de gu so egu ejare o tumi jane ko fight o se o to me bo me ji ni 1-1 ene na se mu o di paste buy ko na ma side me to na me nanim se bi o di paste bre me na se wa sheda se wanya hu awie eni ehu anya tan na se wanya hu awie ni di kura nya den oboni trinko nso dabi odie die odie ni boko bega se odie enya de papa no eni pa no nye nipa
because odie no feelings no se be ma tu do pa na ne kwate no ko kan wa wodie na no a na wo se feelings na as wa ko he na ba so obi do sa no so wa tu en di wa ma wa nya sa feelings na nipa ko no o text me kwa sa hu ya meshi hu ya metan me feel them one am blockade letter because onya clients ontumi ndi nipa so okwati mu nye du ase o di me triangle obi de o kan o kwa say ye okote a emu oha ti ye wosade so ene ye wosade so but de o kan ye okote emu oha na ye okote emu oha ebi wo ho no ma ne de ne say tie no ase odi chiu chaba na no yen di twa no di twa o so de brush ko soro back for ma so de nyame de man no na obede iti ko pedro ti say hwi papa edue twa so yenko ha ekwan a emfa se dan wo kase se nipa kro alenke ema na oba mutimi ye bi na ebie nipa kro bo se ema ready e bia mempe ana fact e wo ho otumi ka se girl na wo de na mama no meni nje ho iti se obetumi asese ma iti ano no obe ma wo transportation back ba onni no ondi obeka se o ko be like when ya emergency so girl no neni nje ho iti no wasen afre o se o hwehwe foforo ma me na de obae no meni nya den enje no ho ebia to pen ya ade no mo ka esisu dua se di kronti bia na ninje ebi nto mi mo me de da bia ban se one link bia mo obi no na bia nipa kro no wa reject no ebia ne back no de na be ma ne ka cho se ade kronti man reject no okay girl ba ku bi e na me ma ne ko shia man bi but ono no o se girl no onim die nurse already onim na na da bi ti say ase one ne call first round no ni anje ho nti o se o ko meeting nso nko meeting anka girl no be da ma de ayeden action sa nurse wa tu aka ketu e o ma o sika na ya prize no sa de o ne e ma so be ma half obechem because atwene nye de nurse he say wo yo ba o so hu se de odi o se hu de we obesiesie hu like o se ma wani ko wase o twa ho nya wase o cheno o se ma wani ko ho because enyonyam kase erade de ama no abo ho ban ya o ibiem na bebo ho ban ama o etwe it's so good when do ho da krompa na sa o yale mimi se me do ho da kwa na se me hu titime I was say me di I was say me nya feelings bi esa wo se wo dware kwa na wo sa ko ka wo twaba na no a ajwade asa wo ye de bi like on fa wo etia ban se o watu kwan abai na se wo ho aba ede na abai ko so ha wo nya ba ma bia se me ho aba kama ma wo oni ho po ani papa woni nkrofo betumi ama me bi na se be ye den so ama so be ka chem se nwim pe obi no me bi de adie hu won faso since awo we no we no wo ode a da bi wo na ho abanti ade na de mi enya se medi wa metwe ye nya na ye pese ye di ye ho nti ba wo se uchia wo se ubucha na wo pese wo bedi no ubucha ska kra bi kra na nya kakra sa o ya se nkomo ne fa kakra se we no da bi said na wo ka no de na ka mebusa se mfa ne se waba aha wo nya ba ma bia enwi papa definitely obi wo less so no pese odi no ho okay ono sa na me so ma pay mu aka che se pese me di me ho no ono sa na yetu me link ma ne fa okay ni yedi nti ye hia ni yedi wi na obi apem ku ni be se me nim wo okay de we na ani odi no feelings no e wo se me nyat nka bi mu sa ase me ra spirit ni mu odi bi wo no ase odi no hu ye wahi okay oda wo so na ni hu ye wahi but obi wo no ade wo obedi wo no e bia won ne kan se mo ko e bia 1 hour ka edu 1 hour but odie na be ma ni di wo na wo feel no utumi tse na time ni bi mpo ya den e ka ho na se die ni go mutumi charge in hours de e wo so won charge o so won time hours. o so won time
obe start time obe feel so ene so we me kan bi mo on ma dwin film obutu so e na onya sole na eno sa ne ana say na mo timi ka kire mo like nipa no what time aso ya fan say na o ka so no ko dan so e amade a chi sleep sleep die utumi nka so obedi me 4 or 5 there bi na ebedu 3 kwa na mato so 3 rounds we be man na ato so na say na still so bi so betimi akọ akobe 3 rounds there bi utumi nko short nko 3 I dey o ma me ngu ko tima na hey ubutu so amane nche enye se obeche so be uche beblia feelings ne yela se hun se di che okay di che iti de wo be to bo abrahye etwe no ube brahye cheba na no o se cheba mu yi na tomi fa yi free cheba no de we on sa no ase se wo wura mood nim se obedi wo ho a o cheba na nka se tumi puba abonten sei iti ano no o de wo kwete na no twi ano no te se o brahye akosoro aba fom no sa feelings ne nkoa etumi ma odi che eche se o mu tweba no tweba na se ni ba ko na brahye ma wa also o de twi fa so no iti o twi for ekofo ma feelings ne different no so o twi ba aish o twi ba sa na say no ase panie bi like chukiu e ma hu se wu di hu so odi any die brushing or sometimes brushing ma so e ma do obi also brushing ye na ase no ho aba e ma no enye also hwehwe eduro na anya de onnom tika na wonya hu aduro because utumi brush tweba no mba nipa na wa brush no no pese feelings no de da ho no onya ne den so wo se wo ndi hu feeling enye se wo be wura mudi na waja half na aka half they be finish the job the channel when you go there finish it the job finish it okay but yenwura ene yenkomodie ni mu ankasa enti yamfa nse so obi person organize ma be two man with mu am hotel room a betimi akosto be sese yam kan normal one say you need no your number roughly to say sleep and a short be say na sleep be say short the any me dying card the nipa mi no o ma me 1,500 connection okay say ma je me dying okay at least that be 300 and 200 and sa time so e was a won feel who say we di twa no because e was a man di ho agro e ma wo ba mood ni mu o si e di ho agro man o so obi a de sika nso eni no untumi nro me bra untumi nso menufu because sika ni nso meni yes no be mani panati ase ansa o be ti ase e was a won ti ase usika ni nso eni a untumi nso menufu untumi nso me even meto kwa untumi ta chenesa okay de hia ni se ma kuntum se wo pe kuntum o se wo pe ayayaw maya ma no asore ko ano you be sikeso esua but se ensua dia e was a woman nipa no hu se wetua ka wetia cheka one boka o feel se we di no ho enti se de ko ebusa wo se obeka ne sen ya sen na nipa kro no ebe hu se we de metua fu na metua half one ne beka obebisa ne se sleep and short nti so ka se sleep a woni amount of money a ode be den ode be man so ka se short so a woni amount of money a ode be man no ena wo hwe so na ni die so ani a obetumi a che ne bibi aka ho sa no frɛ no buku ni ti eno nu ye me no waka payment no wo wa set so se nye ntos eni ate so iti se meba from crampo a feelings na wo se me ma wunya no wunya sa feelings no na se ye de no kra ye adwuma ye de no kra ye adwuma ya mo ye ya kan se nka obo na nipa kro nsrent so debi ba se mu bi so onim se o kan ye do beti so nti wo bo no hyeda bo no bumana bum no edi ya hwe nipa na ya hwe wo ne ye what attitude ni de abo price
Sese. Ti say obi wo hono mu a wa dress shepen so. Ayi. We no. Oniska. Aha. It winning price abeden obebo no nti ono say no ka set so a na say ebi ni ho. Okay. Nti ono no na wo de amamre no beden ebe ma no ba obi wo obo price ma no na say one lent so a na say onimu onim rules ni mu. Ebi wo no say fan say wa ka say bi a o pese o ye tu so no ya ka say 1000 ya be de 1000 na ka say te so mama mu 800 da na say unimu 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 enti say me pese me use strategy bi say ye nte so a say na wo say me ma ye ye ka utumi nka say ye nte so saa because say wo ka say ye nte so ye so ye beti ye honam so baby wo ho a me ma won so na sisa na wo te so no me so mate so what is can to me to ma won be so menufu ma obi a no so etu akese no ene wunya the same feeling aha me to me no wunya the same feeling yo de katomi ibusa ne say obeka no akere ne say de watu entimi ma wonyi say ansa na wakwa o say won ti ase ansa na maba obi wo no wan ti ase na wo kwa ono obe misunderstanding. So what I say, it's also what's price no so no. Also woman who rules no. Say menufu unko ho. Unso metum umbo meto. Na me medi ama. Oh, there ho. Eno ne me ro a na bedu. Say me wash down wa. Me ro ye no udi. What's the difference when you feeling? Oh, tio. Na say sa dem okay me ama okay me omo be na me de. Tio. Say waba me ba baby was because of say bi amate so 100 series and 50 series. It's mama what say me enya so what is me so sorry ya no ma. Yeah, let's say me board do dia na me so to mu a how can I do it? Spark like bomb it so on say was eto de udi na wo so say no so obo o say bottle no bom fiase mbra soro na betokote no so na say e bottle mfrase ba nya wo ba na unya feelings. Oh ya wo na meten just some person we need je boy abusi ahwe mi papa G 8TV ene ma ba ne interview sa out fia no asua bi we obia ye bi akwa bi ka echi osi obia ye bi obia bodwaman ye pa wache wasro se copy link na share man crofo e ma ne mo mo phone number se anya botre se ye ma advert no so bibre enti wo apadru no wanu mabo ame agidin ye the advert na kwhyeto aya na watie bi mema duro bia bi aduro ade esi fompoforo no e frene dam na mema duro no aish be twesam potom yento aso ha engineer say short no be 500 cedis it depend 15 for nipa 2 no nemu hotel it depend nipa no. So the question is say how can you know say enipa we sika won ho tie nye na bo de mehu me oba no me mehu because odi a medi me ho a che ni mu experience am wanti mehu say akwai ehye no we enhye no enti enhye no na say odi ahumobro na e de te ne so na etie so no so wo roots. Everything has rules and regulations. It is a ube to me I follow rules in nkwade ha mete so ama why not the yan say my run pants I would dey shame zurudu na ugine chiri nkwa na ugine che na obo ho nkwa asa say I hope say me da ya so a bo se na me kura me phone wo me nsa nifa so na wo gba ya na wo me phone so feelings bi ani nti any dey ya bo price na any other kasawi ya bo price na fixed price etwa nyantos etwa yegudie nti ya bo fixed price na woni ye di ni yi a home service we ni be je be di wa ma we feel say we di o ye wo etwa home service now oh ye wo home service ye wo delivery so wa wani aje wa wani nye mi di di nwi papa chemicals ma catch o me sinya botre na obe chechire mu ye wo twam de to mi fama no kwa I say twam delivery no ye de wo aka se me pege away nti link na ma me
eno no me ye delivery na ye den aba ofie straight male said the munim no ya sesambo so mi ensawe na mama do no de asi fom ye frane damara ma bofre pade kokko hu e de damara na chere na ye de damara ma na beka ho kote be say onu me ya na say badi twa ha G K Obeng Hebal factory side be ma de adan ya hia mo chere o you want me nia where twa sabo ma ba ofie na no me di aduane bia mpe oh amada me use skills I more zen eno ni home service papa na say home service ni sike different delivery ni say wa do twa na ekoma no delivery no open me ankasa na say girls na me girls okay ko boy delivery na sa delivery no ka say me open me girls ni bia o say o ma me kakra asa na me girls no so ye ba wa ye den one man kakra because girl no e bia me the picture best no so wo mpe me the obi picture best no so wo mpe wo nti o say me nya abotere se nipa kro no ba be pe oba kro a mudi kind of picture send it no wo yi de wo pe it wo select na say wo so pese wo hu ni ya metumi afra video call na me de ahwere asemesi so ti say me girl we na wo pe a me the phone si ni so no wa twa no 360 no wa hwe oho no be wro no ho ana se o danda na ho no wa wo so nyoma akire wo na wa hwe se no wa hwe se etuo we mi di e be koyi ana enkoyi o se etuo bi wo eden esi wo penpeshi eno sa no wudi e de enfa enko o se odi e de wudi na wo bottle no so o se de ta wo ho ba odi obedi a wa wonti de wa feelings ni odi e ni wo mu difference e mbe ma mu check e obedi a ye betie odi a o se obema bia for ba ne to omre ne to omre o se eto na emre no ubo echire na ubo ni sei na o se ubo no na ba soro na ewo so na sa hwende bi gu na se na esan ye dede won esa na e ma wo fili se wo di ho nkaka no wasade wo nsa atu nechi nka se tia ni mu no udi atu aba ne kon ho side no na ubo echire na ubo o fili se wo di ho iti me girls ne de wo benya bia utumi ehu se wonya oba a wo ye den wo di afili wo ho no. That is good, man. Okay, they organize here bia okay brand ya ye brand my nya de wa ha bo social media handles now we are your my phone number My social media handles over me can say Snapchat edin e wo ho a eye Pussy Queen. Ne de intimi nka. Pussy Queen. Okay. Echa hima. Okay. We the battery ma echa hima. And I would call me you can say TikTok page so eye Pinky Emisa. Pinky Emisa. Obo Pinky Emisa pemeda ho. Pinky Emisa. Emisa na penny bi di me fan so no menya se and na phone number na my phone number is 0547 95 2090. Okay, enti send one sign WhatsApp. Eno answer na sign WhatsApp. And I'm open my momo number. Abi ende ono chat ya. Na say be me momo number no. Obi wo feel me. Say won che me kakra. Me worry, omo frɛ wo a number wo WhatsApp number we na so a onkom obetimi ama nipa kro no obeche osika. Obeche nkrofo so nya chade bebre. Mo a mo boa ya hwefo no ya me nhia mo bi ti say Mr. Kwaju Otwi Tipa Truck our Canada best friend Mr. Sare Mr. Kwaku Opon and Mr. Robert Hussein Justice Kenneth UK and Richard Mr. Ochley Australia and Alexander Takakari Switzerland. Nyame hye obi ya modie no nche se yempe wasem mo a mo hwe yem mutuyefo mai baako ma nya udin da Mr. Tiadru wo frɛ mitimi ne me kasa be wana wana otumifo ana adwuma ne yɛ kese no mente wonka wadaroma o number no me WhatsApp we ma nyame hye wabo am bebre me ka de obekai na wo se woni Dr. Caesar and start farmaton e wo circle Accra
nti aduru de na nimani so pa nyamehira ne wadwen pa de ata obachi na adwuma na yekese ay company kakra enso nka papa ohwemi a oba mehwehwe memfo asebeni nyamehira Pinky o last words na yenko oh me last words ni say so hu obi a betimi afra me number no betimi a link oba fefe bia weni eye den eje ho ama fefe e deliver ma o akoma aye den ato ye na me papa bi efre be say enka wono de ka bi enfa no say nipa kro ba se we system no mu na on bi o si bibi sa na nka o pe bi edu ase sa nde ya na enhye da oh menye bia ma de wa ba foforo no menye bia ma dodo medo and enye sa so mo access for abofo na so wo ye aso onye mi wo bi me wo de onu wo yi nanim me wo de on yi nanim me wo de ase ofere on ferry bi mi wo ebi a de ohia ne se wo be ba bi ya G K Obeng Hebal ne di nubura ni hwentia enuro esa mema yale ne ma nyina yare o yale bia ha obia free numbers no na yema woni twe sabomu ye free motor delivery service e wo Ghana ha say US UK ewiase ba bia ya chekra 1 week so me and express nkwama wo dia DHL Royal Mail in UK and a USPS US Post say ye free on kwada achekra 1 week ebinya 4 days 3 days Dubai 1 week 3 days 4 days on saka wa de nyamisha no mo abema de den di twe sabomu afemi po achaw say subscribe to this channel, copy the link, share to others, tell them Enwii Papa is keeping bringing more ladies and beautiful. They also share their numbers for you to have fun with them. God bless you and continue bless you until you be blessed. Nyamisha, bye bye. Aha, G K Obeng Hebal factory side. Ye ka G K Obeng Hebal ye ne dia bibiduro ababonten a ye de sayare semkonya enu no bebre wabonten nanso de ma ye de danso no se ye de nubuna hahama nunsin ne sraso nua ene ye duro no te duro no ye dwuma semkonya no bosume miensa bia yes sen no no de bi fram aye nunsin ma ne ya kama bosume we mama no mesimuntie ye de dua bi aba ye frane damana ma bo frane pa de kokwa hu de damana ma na kire no ye nyina obi ateda unim se eye dua de ye dwuma chenhwe ye de bi eni nubra ne bebre aka ho amexe amana ye kama and this time offer hey pa na sho so ati ase no no doso mintimi kan bebre enso wa okwatimu free so okwote fon anaso watwetwe obema ama obema ne ntimi nya dwuma wo sisiem problem prostrate ye de rubber ato obema misro enkotres kakakaka bia fra G K Obeng Hebal na ye deliver waduro mra awo ba bia uwo bia ye delivery service awo Ghana ewiase ba bia wo bia ye deliver waduro bro Ghana ye ma a day delivery service means 24 hours achakra 48 hours abroche say ye bonne mani free wa Italy, UK, US, Spain, Babia, and Yamau just 1 week. Say after order on Sabeka, a fay moi, ya mudia do no dance search for frono. Nyamisha no nyamukase, and Mosunti, and a G K Obeng Hebal, a we are singing our tea and can. Me pesa do any e shade. G K Obeng Hebal. Say medical catch no, e no doso. Ne se ban mema ho adi mu a ye wo no beble de boa mema. Yenua no esan say yesre so duenti eje na dwuma ni different we ye mema do sorry man power capsules me nka ho asebebre na bema wo de wuntimi ni twa ye kwete ni se twemu anadwo bema ade bo ani apapio no aje mu try na so he we aye G K Obeng STDs ana infection adro ye ni type of infection bia ni nyina ebetu ase even HIV for kra ni age e na hospital bia age a ode hwe na yare for AC for yes try na hwe infection do no bema akwate phone so fru kwatimu ba bema won se okwate nso atu egu mu prekesen just try it and see o de ofra chechire wo haw mu na moaye we ye G K Obeng koko aduru no ye koko ye wo mu miensa we ye de edikan obi akoko na gu ti senso a menka na aduro we na adwuma ye so combine we ya adwuma be ye no we G K Obeng waste G waste aduro we ade to kwan bebre because aduro na adwuma na ye different obi a wobubu odompemu ha wontimi nanti stroke ache wa ho towo just try it and see you call again we prostrate doctor na echirem no we prostrate obi a odun so e ba sope ana odun so e ma ana ye de rubber to bemam just try it and see G K Obeng prostrate master prostrate
Johnson be flu ebeba we BP diabetes and no dos we cocoa are mamchim kakra obi a oyam odin obi a maman ya hye oyam obi a niam bia so oyam no so antimi ofaduro we a obe wankasa mo amanom dada no nim obe hwe to wankasa amaman uwia ya ahwemu ansa no afrahye na next time atimi edi ho adanse ye wo maduro nso bebre eno na dos rose pem kate de make a chon say my message kan wo hawo obi ho a de na danfo bi nom ye age no ti se we o se no twa to an dia man wa mu so adanfo ne ha no adanfo ne di adanse no bi a na adanfo ne ha we STDs no anom STDs na STDs na ne ho ato no na oba na o de to na ba e bi so kra so de se untimi ni twa yi mesrew frɛ number si gusi my message me kra de ya me pe message no ka wo haw na ye ma waduro o saka duro gwa se yes ye atwa duro no sa fa send yen na ye hwɛ sa mpa duro na wo ye no ne ba ya ye be mu odi twe o ba di twasa de o ba di twasa de a woni pankasa ye de sra su nua na ye adwuma ti be ma bia be no ye aduro yi no wanu waktobi na bia wonum kwani mu na de won se hu hwa frɛ me na me nkyere we bia na bibi te hɔ a wo se ye boa wo nyame nhyira no omo wa ai mi papa GH catch me